Predsednik, ki je v preteklosti z navezovanjem tesnejših stikov z Rusijo in Kitajsko že znal razburiti Washington, je ameriškemu kolegu zapel priljubljeno filipinsko pesem Ti. Precej manj gostoljubno pa je ameriškega predsednika sprejelo okrog 1000 kmetov in levičarskih aktivistov, ki so najprej zažgali 4 metre visoko lutko ameriškega predsednika. Kasneje pa so se spopadli še s policijo. Well, we are protesting the upcoming bilateral meeting between US President Donald Trump and Philippine President Rodrigo Duterte. We believe that the meeting will not bring any benefits for the Filipino people, but would rather worsen the human rights situation in the Philippines and drag the Philippines into various conflicts not of its interest in choosing. Toda ameriški predsednik zagotavlja, da si želi varne in odprte Indo-Pacifiške regije. I'm here to advance peace, to promote security, and to work with you to achieve a truly free and open Indo-Pacific, where we are proud and we have sovereign nations and we thrive and everybody wants to prosper. Trump se je na Filipinih srečal tudi z indijskim premierjem Modijem. Slednji je izpostavil vse boljše odnose med Indijo in Združenimi državami Amerike. मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार मुझे मिलने का मौका मिला है। भारत और अमेरिका के संबंध बहुत तेजी से गहरे और व्यापक हो रहे हैं और आप भी अनुभव करते होंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध सिर्फ भारत और अमेरिका के हितों से ऊपर उठ करके हम साथ मिलकर के Trump z udeležbo na vrhu Združenja držav Jugovzhodne Azije zaključuje svojo 12-dnevno azijsko turnejo. Po njegovem mnenju zelo uspešno. Well, we've been doing this for 12 days and we've really enjoyed it and a lot of great things have happened for our country and I think for the world. A lot of elements were solved or in the process of being solved. Kako uspešen je bil Trump na svoji azijski turneji, je še prehitro ocenjevati. Več bo jasno takrat, ko in če bodo azijske države odločneje pritisnile na Severno Korejo in sprejele Trumpovo vizijo mednarodne trgovine.